Municipal ahlongola advocate Sipho Ramusipili tani gqweta rakwe eka ntengo dlawaka senzo meyiwa. Maphorisa va angetela nhlayo ya switirhisiwa eka ntirho wa ku hlota na xinhwanyatana Jocelyn Smith. Kasi ka mitlangu Orlando Pirates va ri derby ya mahelo ya vhiki a yi nge va kamanyeti eka ntlangu wa vona na Cape Town Spurs wa vunharhu walowu. Akaina nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. A ri perile. Muhehlo wo sungula eka ntengo wo dlawaka senzo meyiwa Municipal u hlongole gqweta ra yena Sipho Ramusipili leswi hume eka ntshamo wa khoto ya le henhla ePitori namuntlha. Ntlhanu wa vanuna va hehliwa hi ku dlaya n'watipala wa Bafana Bafana senzo meyiwa hi lembe ra 2014. Xiganga xin'wana nakambe eka ntengo gqweta Sipho Ramusipili a nge he yisi emahlweni tanihi muyimeri wa muehleketeleriwa wo sungula Municipal. It has been made clear to the accused person, to accused number one, particularly, that the Legal Aid Board has made a final decision that I will not be paid for the work I have done since I started the trial within the trial. And my Lord, over the weekend, that has been communicated to accused number one. Subsequent to that, I was called by his uncle, who indicated to me that they still require my services. They will rather terminate the services of the Legal Aid Board and instruct me privately. My Lord, that has been discussed with accused number one and Mr. Ramusipili. I do confirm that that has been communicated with me, that with effect from today, there's a private instruction for Mr. Mgomezulu to proceed with accused number one. However, I'll still be proceeding with accused number two. There was a discussion between my colleagues as per the instruction of Mr. Sbia that there are certain witnesses that he intended to call. And now this instruction as it stands, he instructs me that I must bring an application to reopen the defense case on his behalf and call the witnesses that he intends to. How many witnesses are there? My Lord, according to the instruction and the discussion that we had, it relates to the officers from the SAPS, and was told that they have to be subpoenaed. We're busy with a trial within a trial. What the contribution of those witnesses will be regarding the admissibility of the statements that are in dispute remains to be seen. We're still going back to the main case, and if the defense wants to call those witnesses in the main case, obviously they are at liberty to do so. But their names haven't been mentioned anywhere during the trial within a trial. Maphorisa manharhu lama nga ta vitaniwa eboxini I Colonel Vincent Leshabane, Warrant Officer Meshak Makhuvo na khale ka nhloko ya xiyenge xa Hawks exifundzeninkulu xa Gauteng xa Sibiya. Nsecho wa xinhwanyatana xa le Saldanha Bay lexi nga nyamalala Jocelyn Smith wu karhi ku ya mahlweni. Maphorisa va engetele nhlayo na switirhisiwa ku katsa no pfuniwa hi masocha ya le lwandle. Xinhwanyatana xa ntsevu malembe Jocelyn xi nyamele ekaya n'hweti leyi nga hela hi siku ra ti 19. Mhani wa n'wana u vuye ekaya a vuya le ntirhweni hi siku ra kona a kuma n'wana a nga ri kona ekaya. N'wana u vuriwa ku va a siwe na wanuna loyi a nga murhandziwa wa mhani wa n'wana. Maphorisa va ri va kume swiambalo swa n'wana leswi a swi ri na ngati enhoveni le kusuhi. Swiambalo swi yisiwe elaboratory ku ya endliwa vukambisisi loko
tanihi xiphemu xa lavisisi. As part of ongoing searches for missing 6-year-old Jocelyn Smith, over the weekend, a search party found clothing items with what looks like blood stains on an open field in Deersville. The police booked the items in and sent them for forensic analysis at the Plattekloof Forensic Lab in Cape Town. At this point of the investigation, the clothing items have not been linked to Jocelyn's disappearance. Xipikara xa Palamende Nosiviwe Mapisa Ngakula wa landzula leswaku u nyikiwe 2.3 miliyoni wa tirhandi ya coco. Ku hehliwa leswaku mali leyi a yi huma eka n'watithendara loyi a kuma tithendara ta le vusocheni hi nkarhi lowu mhani Mapisa Ngakula a ha ri holobye wa Mabuthu. Phephahungu ra mali ya vhiki ri vika leswaku u nyikiwe mali leyi hi swikhedzekhedze ku ringana ka 10. Mutsundzuxi wa xipikara Mike Ramagoma u ri Mapisa Ngakula o sungula na yena ku twa swihehlo leswi eka phephahungu emalini ya vhiki. The Speaker first learned about this investigation and the allegations concerned through the article of the Sunday Times yesterday. As concerned as she is about the manner in which the investigation or purported investigation was communicated, she remains committed to cooperate fully with law enforcement agencies, and she maintains her innocence, as she's always done ever since these allegations first came to light around 2019 or so. Let the investigation, if there's one, continue. She will cooperate, and then we'll know what the real truth is. Van'wana va vaaki va le Mokopane Limpopo va lava leswaku President Ramaphosa a ta nghenela yexe eka swiphiqo swa masipala wa vona wa Mogalakwena. Vaaki va machile namuntlha va eka masipala lowuya va koxa leswaku thendara ya vufambisi bya timovha yi herisiwa eka masipala lowuya. Ntirhikulori Pimani Baloyi u khomile xiviko lexi. Vaaki lava va fambe mpfhuka wo lehanyana ku ya tihofisini ta masipala wa Mogalakwena ku ya kombisa ku vilela. Vaaki va hehla leswaku ku na vukungundzwana eka mafambiselo ya masipala lowu. Sweswi va lava President Cyril Ramaphosa a nghenelela. We are saying the office of the SGO of the African National Congress and the president in this country must come down, because Mogalakwena won't actually be the same. We have been encouraging residents to go and vote, but in actual fact, most of the people are asking us, what are we voting for? Because here, criminals are just walking free inside this particular institution of Mogalakwena. Even when cases are open, innocent people are just getting arrested, whereas there are no services. Vaaki va tlhela va koxa leswaku meyara Nwaku Tauyetswala xikan'we na mufambisinkulu wa masipala Morisi Maluleke va fanele va khomiwa hi milandzu ya vukungundzwana. So they must leave our office today. Comrade, we are not here to play. Before we leave here, Maluleke must be arrested. Tulani and his counsel for maladministration. So we are calling upon you, Comrade Bekikale. If you are watching, can you please come in Mogalakwena? Your police are busy harassing us here. Your police are corrupt. Can you please come and assist us? We are sick and tired. And if you fail to come in Mogalakwena, we are going to take law in our hands. Mimovha leyi nga lo pakiwa laha muakeni wa masipala yi wela eka leyi yi nga xaviwa tanihi kontraka leyi durheke mamiliyoni ya tirhandi ya masipala leyi na sweswi yo ka yi nga tshama yi tirhisiwa. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC eMokopane. Holobyenkulu wa KwaZulu-Natal Nomusa Dube Ncube u lemxe leswaku ku ta va na switandzhaku swo tika eka vatirhi va masipala wa le Durban va eThekwini lava nga tereka. Vatirhi va koxa ku holeriwa miholo le henhla yo ringana vatirhikulobye va le ka timasipala letin'wana ta timetro laha tikweni, kambe xitereko xa vona a xi le nawini.
swi na vhiki hi mpfhuka magidigidi wa vatirhi wa masipala wa eThekwini va nghenele xitereko xo kala xi nga ri nawini leswi endle leswaku malakasa ma nga tekiwi etindhawini to tala ta dorobankulu leswi khumbeni switirhisiwa swa mati ni gezi leswi nga siya vo tala va nga ri na vukorhokeri bya nkoka holobyenkulu Nomusa Dube Ncube u ri mutirhi un'wana ni un'wana loyi a nga ta nghenela xitereko u ta langutana ni goza ro tshinya Dube Ncube u ri lava nga ta endla swo kala swi nga ri nawini ku fana ni ku chavisela vatirhikulobye va ta langutana ni swihehlo swa vugevenga. A team has also been set up to analyze all the video footage of the destruction of property, including the abuse of state vehicles that was seen that were in the hands of the municipal officials who participated in the illegal strike. This process is well underway, and the culprits are being identified as we speak through internal processes, and they will be arrested soon. Masipala wu tirhisa tikhampani ku phakela vukorhokeri mikanerisano ya makungu ya ku engetela maphorisa kusuka eka mfumo wa tiko hinkwaro yi ya emahlweni. Meya wa eThekwini Mxolisi Kaunda u ri dorobankulu ra hahlela ku onhaka xitereko hi tlhelo ra swa timali byite a byi nge anguli eka mhaka leyi tanihileswi byi lavaka xitshunxo xa xiphiqo lexi. Van'wana va vaaki va le Phalaborwa eLimpopo va ha kombisa ku vilela va hehla mayini wa PMC hi ku ka wu nga va tholi kumbe ku va nyika mabindzu. Mayini wu karhi ku hlanganisa na vaaka ndhawu ya Phalaborwa ku kuma ndlela yo tirhisana na vona. Mayini wu ri u le ku hluvukiseni ka malokixi na miganga ya le Phalaborwa swinene eka 70 malembe wu karhi wu cela koporo endhawini liya. Phalaborwa Mining Company yi sungule hi 1956 wu hoxe xandla swinene eka ikhonomi no tisa nhluvuko hi Phalaborwa. Mugodi wu ri woxe laha tikweni lowu endlaka koporo leyi antswisiweke wu endla kwalomu ka 60 wa magidi ya tithonsi lembe. Mugodi wu tlhela wu endla maginete ya muxakaxaka xikan'we na swidyela swa koporo. Wu tlhela wu phakela koporo laha tikweni na le matikweni mambe. Hambileswi mugodi wu nga thola vatirhi va 7,000 swirho swin'wana swa muganga swi na swisolo kasi van'wana va tsakisiwa hi nhluvuko lowu nga kona hikwalaho ka mugodi wa PMC company or other stakeholders around Phalaborwa, they don't hire the youth of Phalaborwa. So as a member of Makushwane community, we're struggling. We have concerns around Makushwane because like there's a high rate of unemployment. Mugodi wu ake na xikolo emugangeni wa Maxiximale lowu kumekaka ePhalaborwa. As community of Maxiximale, we were having overcrowding to our both schools, Mabine and Maxiximale Primary. So Musubujana has loaded the overcrowding to our community. Just want to thank our PMC as they tried to manage to build for this school for our community. Then so we are so happy about it. PMC va ri va burisane na vanhu va muganga ya le Phalaborwa ku va va tiyisisa leswaku va vuyeriwa hi matirhelo ya vona. We have established monthly meetings wherein we discuss issues that impact them, and most of the time issues that they raise with us relate to employment, business opportunities, and skills development. And through those meetings, we are able to put systems and opportunities in place to make sure that we try our best to address the community issues. And in the process of addressing community issues, you'll appreciate that we will not be in a position to meet everybody's expectation. Vamugodi va tlhele va ku Phalaborwa yi na koporo yo ringanela leyi nga ta fikisa na lembe ra 2040. Hisa mahlweni Mahungu eka SABC. Van'wana va vanhu lava nga veka mali ebangi le posweni va ri se va tikeriwa ku kuma mali ya vona. Vanhu lava ku katsa na stokfela hi masiku va pfuka va fola eposweni le Polokwane kambe va muka kaya ximandlamandla mali a yi kona posweni. Vaakatiko lava nga khumbeka va katsa na vadyuhari lava va nga tshembela ka mali leyi va nga yi veka exibukwanini xa le posweni.
Ruth Mwepe loyi a nga le pencenini un'wana loyi a nga koteki ku kuma mali yakwe leyi a nga yi veka eposweni hi mpfhuka ka 2018. Mwepe u vekise magidi 14 wa tirhandi. U ri hi mpfhuka ka lembe leri nga hundza u ye posweni ku ya teka mali kambe u byeriwe leswaku a ku na mali. Ke be ya tšhelete ko posong a nwele e tshwanetse ko e tšea ke ishe bana dikolong amile ba bona ba re bona a bana tšhelete jwale ka e le gore ke gale ke ntse ke boya o ka re ke feditse ngwa ka moka ntse ke re gape ngwana wa fetša jwale tšhelete ba re awa tate o e tšea mola a fetša sekolo. Mwepe u ri ntukulu wakwe a nga koti ku ya mahlweni ni tidyondzo takwe hikwalaho ko va poso yi nga lavi ku n'wi nyika mali yakwe. Pelo ya ka e thoma bo bothokoro ka re ke nna mokekolo wa o ke jile tšhelete ka re šimo ngwana o ntse hae. Ntukulu wa Mwepe u na ku chava ka leswaku milorho yakwe yi nge humeleli. Na salong wa thoma a senke a sekolong ambile ka ku ka re ka botsa go ka re go nna pe le nka phasa grade 7 nga se tshukutse gore ka khone bala ka khone ngwala nna sa ka khone draw khone bereka ka khone dead college a mathale ka khone bereka ka matso. Hi le tlhelo poso yi ri yi le ku ringeteni ka ku antswisa vukorhokeri bya yona ku va makhastama va ta kota ku teka mali ya vona. Postbank is working around the clock to ensure that the affected customers are assisted with their services as a matter of urgency. The incident is isolated to the Polokwane Post Office branch, which we understand that it has been going through operational issues in the past few days, and we are in contact with our post office counterparts. But as a long-term strategy, Postbank is working on introducing alternative channels for our customers, which will provide them a better customer experience and convenience. Karabo Mwepe a nga ha rhendzeleka eswitarateni ni ku languta tintangha takwe loko va ya exikolweni. Mwepe u kombele poso ku va yi va nyika mali ya vona. Vachayeri va ha to koka ku tika loko swi teka tihakelo ta mafurha tanihileswi minxavo yi nga ta tlakuka kusukela hi Ravunharhu. Tinxaka hinkwato ta petrol ti ta tlakuka hi R1.21 hi litara, loko diesel yona yi ta tlakuka kwalomu ka R1.05 na R1.18 hi litara. Kasi nxavo wa paraffin wu ta tlakuka hi 64 cents hi litara, loko gas ya LP yona yi tlakuka hi 41 wa tisente hi kilogram. Ku tlakuka ka mafurha ku ta engetela nxavo wa 95 unleaded petrol eGauteng wu va R24.45, loko litara ya diesel yi tlakuka yi va R22.42 kona exifundzeninkulu xa Gauteng. Ndzawulo ya Switolo ni Energy yi ri ku tlakuka ka mixavo ya mafurha swi vangiwe hi ku gonya ka oyili yimbisi na ku vevuka ka rhandi loko yi pimanisiwa na nxavo wa dolara ya tiko ra Amerika. Ku gonya ka mafurha swi nga ha va na xiave xo biha eka inflation na le ka tihakelo ta mali ya vulombisi ta kotara ya vumbirhi ya nyan'waka. Kasi vativi va lemukisa leswaku mixavo ya mafurha ya ta tlakuka lembe leri, naswona vachayeri va nga ehleketi leswaku va ta koka moya. Kasi ndlela leyo rhandi yi tile loko pimanisiwa na tin'wana timali ta matiko. Nxavo wa dolara i R19.02, mpondo R24.12, euro i R20.63, kasi pula ya tiko akala na Botswana i R1.38. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,096 a ounce, platinum i $894 a ounce, kasi nxavo wa olimbisi i $84.06 imphongolo yi ri yin'we. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya yena namuntlha ya hi khomele yini. Timpfula ta tikha ti languteriwini kona kwalaha KwaZulu-Natal, tindhawu tin'wana ta kona kwalaha Eastern Cape, ku ya fika na kona kwalaha Limpopo ta khanaselo timpfula to vevuka kona kwalaha ka 30% ku ri na mpfula ya matimba loko yi langutisa kona kwalaha Western Cape, laha Cape Town yi nga ta yi kha langutiseriwa mpfula leyi nga ta va yi kha yi ya emahlweni, kambe ni le ka siku ra mindzuku yi ta va yi kha yi ya emahlweni kona kwalaha ka 80%, 60% loko yi langutisa kona kwalaha Eastern Cape, tindhawu tin'wana ta kona kwalaha Gqeberha xikan'we na kona kwalaha KwaZulu-Natal ku ta khanaseriwa mpfula ku ya fika na kona kwalaha Limpopo laha nga ta khanaseriwa kona kwalaha ka 30%.
40% leyi nga ta va kha ya mahlweni kambe ka swi lemukisa ka madyambu ya namuntlha ku ta khanonseriwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona loko hi langutisa kona kwalaha KwaZulu-Natal Eastern Cape xikan'we na kona kwalaha a Free State laha Bloemfontein yi nga ta yi kha yi languseriwa ku va yi ri na mpfula leyi nga ta va yi languseriwa ku va na matimba kambe nakona Western Cape ta khanonseriwa mpfula ya tilo leyi nga ta va yi kha ya mahlweni kambe ni ku ya fika na le ka siku ra mindzuku ta khanonseriwa na rito leyi languseka kona kwalaha Free State Polokwane na yona ta khanonseriwa rito leyi nga ta va ri kona eka siku ra mindzuku kona kwalaha xifundzeninkulu xa le Limpopo kambe Gauteng ta khanonseriwa maxelo yo kufumela loko hi langutisa kona kwalaha Pitori ta khanonseriwa ku hisa swinene Bronxbridge xikan'we na kona kwalaha a Johnny Springs ta khanonseriwa maxelo yo hisa na kona kwalaha Vereeniging kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ta khanonseriwa ku hisa swinene kona kwalaha ka Maphata Mashela ta khanonseriwa ku hisa xikan'we na kona kwalaha ka Nhlaniki ka Majosi xikan'we na kona kwalaha Messina Twendo na kona kwalaha Tzaneen Phalaborwa Polokwane na kona kwalaha Bekasfort Mokopane mpfula ta khanonseriwa ku va yi ri kona yo vevuka kambe ta khanonseriwa maxelo yo hisa swinene a Mpumalanga ta khanonseriwa ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwalaha Skukuza ku ri na mpfula kambe maxelo ya tlhela kala kha ya hisa kona kwalaha Maxixing xikan'we na kona kwalaha Mbombela ku ta khanonseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona na kona kwalaha eMalahleni KwaZulu-Natal ku ta khanonseriwa maxelo yo hisa kambe ku ta khanonseriwa na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela ku hisa swinene Richards Bay Ulundi xikan'we na kona kwalaha Vryheid Durban na yona maxelo ta khanonseriwa ku hisa na kona kwalaha Pietermaritzburg kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ri na maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwalaha Mthatha ku ri na maxelo ya le hansinyana loko hi langutisa kona kwalaha vo William Moore Komani xikan'we na kona kwalaha Makhanda ku ta khanonseriwa maxelo la hansinyana etindhawini to tala kona kwalaya KwaZulu-Natal kambe Western Cape ku ta khanonseriwa maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwalaha Vredendal xikan'we na kona kwalaha Clan William Cape Town nakona Hermanus maxelo ta khanonseriwa ku va yi ri ehansi hikokwalaho ka timpfula leti nga ta ti nghenelerini kambe Springbok yi ta khanonseriwa maxelo la hansi Sutherland xikan'we na kona kwalaha Calvinia ku hisa loko hi langutisa kona kwalaha Kuruman xikan'we na kona kwalaha Kimberley DR na yona ta khanonseriwa maxelo yo hisa eka siku ra mindzuku Free State ta khanonseriwa ku hisa Barthaville laha nga ta khanonseriwa kona kwalaha ka 32 Frontwalk na yona ta khanonseriwa maxelo yo hisa Bethlehem xikan'we na kona kwalaha Welkom laha nga ta khanonseriwa kona kwalaha ka 31 wa ti-degree kambe Northwest ku hisa Tosca Mahikeng Rustenburg na kona kwalaha va Vryburg Klerksdorp yi ta khanonseriwa maxelo yo hisa kona kwalaha ka 34 wa ti-degree hi swona se mi khomele swona eka maxelo riperile